One interview kami di West Castle District. Dan baya. Nang konstitusi ni dan baya. Oh ya, dan baya. Dan baya matang weru. Boleh. Mas net interview. Perbatro. Pas. Lang beningkong. Personal interview. Fail. Boleh. Nomor masing-masing mana. Ya po yan na, akan ka artikel jang ka konstitusi lato. Batangi kibriyo jang mali, tangi ikon na mali, tangi kikon minister, di ba niyo kam sorkar? Minta, hanong stone, tangi kibriyo jang mali, tangi kikon, kiksiyo, kibahing, nakabuburo may ngitip siya kata, kidi kiparok jang ahi, kibang pagbiang ka puli dangli, kibang pagbiang kidigri, henry minta, kisyong haki office baper. Mas nusi ba na kata? Nandito ko na ipi, kiparlok yang aki yang gumne. Basya ito ni kemen lenterna, pro samerke lenterna. Ang beli yang gumtama. Tiang tepi te bayar di sya step baru minister, bam jamit baru minister orang don jong marinik jong masamlin lagi ma. Ang beli yang gumtang, tepi bayar itu minister de, kiparo politician de, kakam de supaji cai na. Ngam tre, yang klek yang. Mengklek mangane klek itu kibriyo kibayo kam dak bagi syutrap tu andal ada na office tang bandra syutri rumnya nang bubli ngakren ka experience ngakren ka jilap namar ki samlam ban kapor ki ot ki nam hanga la ada bi ki degree baper bubli ki tiak tang lai sau kenta namar ki pengkre exam te pori kampat kimyo boleh namar bade parti sing Mar badai parti HSPDP. Nanong ipi minta kagenting di ban kendang no ngapangi gini beriu kiba le dor. Takadan sang ipi kajing sang syar kong hitelar mental asdang. Tang beriu bayi tu mali tang beriu bahing basam tangi kita di ban aikam. Ngani tu ipi kundo mai juping stoning do ngadeng kendo itang arsen. Unikai yang lelaki kejat, siapa lelaki kejat, yang lelaki kejat, siapa lelaki kejat. Yang kata kegantian lah penrung bah, hai lah penrung bah ngah. Manipu ipi umde bang sarang. Nado baipai long amale. Hado ba nganda debe KMA, license ito yung masih belanya kali. Pilih rubiang belum lele. License ito yung belanya kali. Umday bang idok, umday bang rotet ka, umday kata, hindi, mga kwa, ban training nila dyan, kuno ban siya na laki kijate. Kanang bang dependan nga kata kam sorkar, ngalik kelas sa sinian tulis, man ba devay kelas, ngalik belanya kali, ba di way doktor, yaya nga lais pa san pao, sisni. Teka mod ba, si tiyo tulalang siya dyan san pao. Teka mod ba, nikong may pay kaya nga ban, layo, kuno kabay nang, kabasipaw tika jomblay. Kamod kaboy berisipaw labo. Sisa jan ngilik tidur tidak kana yodo. Mat kabatam ni bu siving ni pelot kinistai. Dikata kai ka bang aku banong kolong ba. Compare ni kilit ni kraw. Compare ni ruspa ni duk ri di banang de ban syan laki kejat. Ni di ban yeng laki kejat. Tementala da ni okam ni jamro kabelat ni lanang ni. Kadai kata por lockdown boro si lockdown ngapal ki parajongan ni belas nak serok si spas ni. Yo bay nang turo kabang ngamut benong ba tang mengide kun politician tang mengide kun MLA tang mengide kun minister kamut bedi tang mengiban yo kam sorkar marbun ni kibri ki bustat kibri ki ba syampang kibri ki ba bet kim yo pandrong ki officer sorkar tang namar kim dan pisa ban bright lani ban ai siki officer kun kata dalilay nim sya aram raja nam konstitusi pilus pa pidan pisa lada pipil lagi exam pipil Nada pipas. Hagatin parang ang ligin. I believe in meritocracy, potential and capability. Kumar haka jingla jungi. Hakata ka jing start ka jungi. Haka sap ka bawbliwa ay. Titang hakatakin. Hindi ban ay kam. Yaki kura samlaki jungi. Pat ka bakado ya. Suabangan siyang. Nagwa ban ang gumi. Hangniya constituency ka jungi. Nyungi ngidang dan sibo na ikikam ka bangi dewan pendap. Hagini ka konstitusi jungi kalong kabadang sabin hado kata-kata. Kadaya ni bangin prestom miet lapat sini. Kadaya ni bangin duti ado dam huning lasyala lay art mutarik. Haart mutarik nginek pantap ki vote ki bakodor ki jungi. Nginek ken siyen sasam nginek si kisnong ki taw nginek si kiljong ki puling. Ban prestom
bantum semua tu yu pada ngajong ikini kentin ke HSPDP kaman cepi de kapisa berkaspa Henry kanwan yang iki parari ban kersetia bat kawan yang iki kon kasih karaban purung ya kamunsian basenrang jong turut sing bat uwok yang nong ba kata kadai ka parti HSPDP walangi don pisaro dalelangi nung PTP namar kami kadai ka jinikai ka babakla mantakin sawan Syafi kinayi pi pawajar kinayi pi karsanajar hadu ar pawajar kinayi pi kajing kali ka bami yo nae ka ni pisa yo nae nani to ipi mas moja buram hadu kata-kata bahaba nga puli ko kubor mafar mensyam tayo ngayon iyang to tundang kam baklau amal iram rajar ngam yakas kim ubadok tiyo puli kata ha kakot kubor mafar latho kumta Unday tamu nong ramrai bapuli kata baro jala megalia kilatip bamiwa mali uday bato ya kaskim di badok pilapan pilai kata ngadawayo mali badon buram pensya pajbaya kani lam kumtate ngi dalalig kum sama nginum mape kani haba pipiyong pidi baruspa de nakaparti ba de piyong ladang job ngamabe kaskim sarkar ng pensiang rong ni pensiang son nakatal salay baruspa de Henry minta utawa mali baruspa utawa mali ubadan krur parti yang balay to no badok nagababura me sumba piapan ay jubape kane balay te pito no badok ada pibli ki parti ba parti ruspa pinde ban to yo badok pinde ban ay so badok balay ay tang for election de sans nem pito no badok ngaladon ki RTI kiladon babusram nagababuram phone yang amanin kat kani ka file lalap shibon kajing to kajing them jong ni omle ngan pungkut artat hang ne ngan pungkut hang ne wanong ipi ba hana kita ki babu deficit ki babu adhok ma ki bakamai de ki pho wajar kumur rumah ka grand BPL ya kata ngamla ban sempang BPL mut bilo poverty line ka bomot ubakamai tang sana jar sibnai Hindi kumno bakamai lai po jar sibnai uyo eki gram ki bas po jar ki bandu po jar ya kata nga hakini ki amale ki wa ki mde amale ex amale badon buram ban ajing pisai pajba lam kumta ni na kalyang samlang inu mala daleleru pi puto no baduk puto no basok nang ta pin sa sim to kapisa banwan ay pi to nangi ay sangi lada bayang na de tabren pipi de pap gitu ngau pi sim nangi to nangi sa ay pi taong pi dalele agar pat ka jing skoret tungin dem diap how ble ka jing duai Tiap nang kabo sing kata syong api ngatang ong. Dai perkat ya kabi pakajaj benrio. Perkat ya kikon kiti. Perkat ya kikseu ki jongpi. Ditangki ni kitian ki bakendiat kuble shibona Islam ka mauli zon Islam ka snow mauli but kuble shibona ya pi baro ki bladan na kini ka meeting tangki ni kitian ki bakendiat kuble shibon.